Bazalwane ngiyakhumbula ukuthi zahamba insuku sitshela ukuthi hayi
especially esikoleni. Ayibonga Nkosi. Kodwa kunalento ukuthi thula okwakho ukutshela bani ukutshela uJesu. Ayibonga Nkosi. Bazalwane ngayihamba indlela kwasho ukuthi akwenzeki ngalesi sikhathi engifisa ngaso. Kodwa ngelinye ilanga kwafika nje izwi kimi ukuthi ngoba angithi nje amafoni awangena amafoni. Kodwa kwafika lento ukuthi awangithathe lo mkhuleko umbhale phansi. Ngimbhalele uma ngiyobona bese ngiyamnikeza. Ngimtshela ukuthi ngicela ukuthi kube isinkwa sakho semihla nemihla. Kube iphilisi lasekuseni lasemini lantambama. Ngoba lethizwi nophethe babeboshiwe kodwa uJesu wakwazi ukubakhulula. Ayibonga Nkosi. Bazalwane ngawuhambisa umkhuleko uhambisa ngani ngokukholwa ukuthi akukho okubahlulayo yena uNkulunkulu wenyama yonke. Bazalwane mangithi ngiyongena laphetho benofona ogada bakhona hawu bengizwele bazalwane bekuncane. Ayibonga Nkosi. Bese bethi hayi ukhona umuntu babo osizayo ngabe singakuxhumanisa. Kodwa bazalwane bese kumele ngimnene uJesu ukuthi ngenxa kaJesu engamamukela ngiyaxolisa baba uJesu uzoyenza impileni lembe izokwedlula ngoba usho njalo lembe engiyibonayo angisophinde ngibone. Bazalwane bevethane behleke bephele ukuhleka bethi oho usindisiwe kanti yilabo laba abasindisiwe bakugela layitshele. Ayibonga Nkosi. Kodwa bazalwane ngiyambonga uJesu ukuthi ngelinye ilanga futhi babethanda angazi sithe siyakubona ngoNkulunkulu ngoba ngangike ngihambe no-anti babantwana bengababizi bona bayakholelwa enyangeni kodwa bezubuya kubona bebatshela kunalokho bazokubona ngelinye ilanga ngamkhalela uJesu ngathi Jesu ngicela ukuthi laba bantu ukuyiveza ukuthi ngiyabeka wena uNkulunkulu athi yena uyavula iminyango evalile athi ngishiva lo zethu uyasiphula. Ayibonga Nkosi. Bazalwane bahamba isikhathi kusukela ngoNovember last year ngikuhamba ikhesi uDisemba akekho ubaba wasekhaya udlula uNew Year akekho uFebruary. Kodwa bazalwane kulento eyodwa engangibambile ngangubambile umkhuleko ngo-18. Bazalwane ngangizwa noma ngiphelelwa yamandla ngizwa ukuthi akusakhulekeki ngithatha ifoni yami ngiguqe ngamadolo akhuleke ubamtsibande mina ngiyobe sengisho kuRoma 10 ekugcineni. Ayibonga Nkosi. Ngizwe ukuthi kukhona amandla engiwatholayo ngalo mkhuleko. Ayibonga Nkosi. Bazalwane bahamba baphupha ukuthi-ke ngisho emsebenzini sekumele aphume. Ayibonga Nkosi. Ngiyakhumbula bazalwane ukuthi kwakuthiwa angiyomresaynela ngoDisemba ngoba ngamresaynele meaning uhulumeni uzoyidla imali yakhe. Kodwa bazalwane kwanqaba bahlala ngaphakathi mina wanqaba kanti Jesu kuyenzeka yini ukuhluleke kwake kwenzeka nanini ukuthi wena umuntu uyemkhiphe ezweni laseGibhithe uphinde futhi umbuyisele ngoba njengamanje sengiphathi ukuthi ngiyamkholwa uJesu noma sengithatha iy'mfundiso zesitho ukuthi nangu ubani. Ayibonga Nkosi. Bazalwane ngaqala ngathula ngabekezela uDisemba uJanuwari ngabekezela ngoFebruwari ngiba nginathemba mangiye kuba ngathi kuyalunga kucaca ukuthi akulungi bedwana kuthiwa lihlehlile. Ayibonga Nkosi. Ngize ngihambise incwadi mangihambise ngiyakhuleka ngimtshela uJesu ngithi kodwa akekho njengawe wathi wena kukho okubahlulayo nakulesi simo ngiyazi ukuthi Jesu uzovela. Ayibonga Nkosi. Bazalwane ngihambe ngiyifake incwadi sengifaka ngoFebruwari kodwa umphathi wakwazi ukuthi nibe ngafaka ngoDisemba. Ayibonga Nkosi. Bazalwane uJesu ethembekile kwangenzeka. Ayibonga Nkosi. Mangithi ngiyacheka kube nezinto ey'vimbile kuthiwa kushoda ukuthi mangithi ngiyacheka kuthiwa kushoda ukuthi kanti uJesu uyalazi icebo lakhe athi kuJob engenza konke uze icebo lakhe lingavinjwa. Ayibonga Nkosi. Ngiyambonga uJesu bazalwane ukuthi ngo-27 May kuzovota nge-29 ubaba wasekhaya waphuma. Ayibonga Nkosi. Wamkhipha uJesu bazalwane kwakuwumuntu wakuthiwa ngeke aze aphume ngoba kwakunemenda. Ayibonga Nkosi. Yimpi yomndeni futhi kwakunemenda kodwa uJesu esimkhonzayo thina sikhule sazi ukuthi ejele iyodwa umuntu ejele umuthi kuphela kodwa uJesu wazoyibonakalisa ngamandla ukuthi nginamandla ukwenza konke kunakho okudlula lokhu nenicelayo nenicabangayo. Ayibonga Nkosi. Wangijova konke amacala akhe uJesu. Ayibonga Nkosi.
sifundisele. Sisaqhubeka futhi sithi Jesu ziveze baze babone ukuthi ngempela uNkulunkulu. Amen. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi.